جبر تدبیرین کرونای به بریار حکومت ترکیه هجی کافه، رستوران، بار و همو جین خارون و خارنی نکارن مشتریان ور بگیرن و افتنید کارن به سرویس و پاکتان کار بکن. خودین کافه، بار و رستورانتن انقره جبو کو دنگی خوب بگین الحکومتی به ناوی کاباره پلاتفورمک دامزراندنه. 2 milyon kayıtlı. 2,5 milyona yakın 2 milyon kesên tomarkirî nêzî 2 milyon û nîv kesên tomarnekirî hene. Bi malbatên wan re dike derdora 8 milyon kesan. Sektora me bandorê li jiyana wan hemûyan dike. Em dibêjin çi peywendiya me bi çi aliyekî siyasî û partiyekî ve nîne. Em xwe weke sendîkayeke esnafan dibînin. ideolojik mücadeleden ziyade bu doğrudan bir hak mücadelesi. Aslında bir nevi esnaf sendikalaşması süreci gibi okuyabiliriz bunu. نیلان خودی کافه که لانقره او جیش بو کو دنگی خوب بگین حکومتی بوی اندام کاباره نیلان جی اندام دنین کاباره جی داخوازا ریه که چاره سریه دکن بگوتناوان یان بلا جهن وان نهن گرتن یان جی بلا آلی کاریه که باش بوان وره دابین کرن Platformun da temel çıkış amacı bizi de açın gibi. Armanca me ne evek û em bêjin çi dibe bila bibe dikanên me veken. Nexêr em wisa nabêjin. Em dibêjin eger pêwîst e dibe bila dikan girtî bin lê alîkariya me bikin. Farqê nexe navbera esnaf û cihên kar. Ayrımcı tutum olmasına, ayrımcılık yapılmasına itiraz ediyoruz. حتانها در دورا 500 کافه و بار و رستورانتین انقره بجداری وی پلاتفورمی بونه. قدغایا لسر کافه و بار و رستورانتان باندور لجیانا روزانه خلکی انقره جیدکه. پرانیا هم ولاتیان دخوازن که دی قدغایان بین را کرن یا جی بین سست کرن. Ben sağlık personeliyim. Ez bi xwe karmenda tenduristiyê me li nexweşxaneyan nexweşên korona û yên din di nav hev de ne. Ji xwe her der wisa ye, her der vekiriye. Biya min bila kafe û bar û restorant jî bêne vekirin. Çünkü hiçbir önlem alınmamış. Yani mekandan açılması lazım. Ez dibêjim bila bên vekirin. Ji otobîs û dolmişan bigirin heta hemû derên din. Xelk her tiştî dike. Her der têra xwe qerebeliğe. Çima cihên xwarinê nehên vekirin. Xelk neçare li ser cada û kolanan xwarinê bixwe. کاباره، آنکو، کافه، بار و رستوران وکه پلاتفورمک پشگیریه هر روز به چالاکین جدا جدا حول دیده که دنگی خوب گهین رایداران. دامزران دناوی پلاتفورمی همان دمه دناو مدیاتورن جواکی دجی دنگ ودایه. لیره لپایتخت ترکیه قره یک جهن خارون و خارنیه که بریا کرونایی روزانه نزدیکی 705 کسان سردانا لیره دکر و قازانجه که یک جار باجی هبو. لینها هم خودیه و هم خباتکارین و مانب هیویا یک موتوسیکلته. اگر روزه 2-3 کسی خارنی بخوازن به موتوسیکلت خارنج بوان تشاندن. شوکت ارکی رودا انقره